with this circumstance that we are discussing at the moment, there is a risk of renewed conflict. We are on edge. The world is on edge. A lot of political analysts are predicting that there is going to be a return to the conflict because of the, back-to-back conversation and the political tensions that are happening. How serious do you think is that risk of renewed conflict? When you've been there, there are also reports of Eritrean forces that are still roaming inside Tigray, deep inside. You were there on. وغان بعتر زباله باكراوند كبكم اتي مستغراي ركب زلو وي ناي تግራይ وغان زخونه ميديا ولا قند صلاينا ኤርትራ يخون ينبر ابي احمد زغبرو زلو ጉዳይ መመሊሱ ምስ ኤርትራ ዘለዎ አብ ኤርትራ ዘለዎ መርገጺ እና ቀየሩ ንخمጹ ይግደድለው ብሰንክቲ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ሰነታትን አካይዳን ኤርትራ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ታሊያ ዘላ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ እዚ ጻዕዳ ኢንዲፔንደንት ሪሰርቸር እዮም ዝብሉ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ስቃይ ብዙሕ ተዛሪብሎ ብልጽግና ዝፈጥሮ ዘሎ ስቃይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥራይሲ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ሕጂ ድማ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ ውን ትግራይ ኩናት ክግበር ኸሊ ዓበ ኩናት ክጅመር ኸሊ ዝብል ጎስጓስን ዘረባን ይቕጽል ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ውን ወታደራት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይረአዩሉ ኣብ ዛላምበሳዲ ኣብ ካልእ ይረአዩሉ ይባሃሉ ኩነታት ናይ ኩናት ወይ ውን ሪስክ ናይ ኩናት ኣብ ከመይ ደረጃ በጽሑ ሌላ ተሓቶ እዚ ናይ ኤርትራ ደጋፊ ወይ ውን ናይ ኤርትራ ጸቅዒ ኣይኮኑን ክልቲኦም መልሲ ግን ስምዕዎ How serious this risk of return to a conflict is based on your conversation with the Tigrayans, with the political elite, if you did have one, Duke? Yeah, it is. Nobody in Tigray was saying this would be a good thing. Even when I was there when the conflict started, just on a very low level in these isolated areas in the Northwest Zone. Even when it looked like things were going well, when they were taking land for the Tigrayans, people were still saying, no, this is not a good idea. People do not want any more war. And I heard reports of ኣብ ትግራይ ማንም ሰብ ኩናት ዝደሊ ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ዘይገድስ ኣብ እንታይ ኩናታት ኣሎ ኩናት አይደልን ይዘሎ ኦኬ ርዱ ታኻለይት ነጥቢ Eritrean soldiers in places like Zalambesa. I was in Zalambesa and they were saying that there were positions along the major roads. Well, there's not a lot of major roads, and I was driving all over Zalambesa looking for water pumps, and I didn't see any Eritrean soldiers, and believe me, I would have noticed, I think. But so that is very concerning when people are running with an anonymous source from the Ethiopian military saying that there's Eritrean soldiers in places where I didn't even see the Ethiopian military presence. I don't know how they would know. But this is the thing, is that it's an open border almost. They don't have any security. When the lights go out, when the sun goes down, they don't have electricity for lights. They have no idea who's going through the border. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ዛላምበሳ ነይራኹን ኢሉ ማለሲ እቲ ጽርግያ ይኹን ካልእ ትሕተ ቅርጽ ናይ ዛላምበሳ ርዱ ነገር እዩ ብዙሕ ነገር ዘለዎ ይኮነም ቦይ እንቀሳቐስ ነይረ ወታደር ናይ ኤርትራ ዝረኣኽዎ ነገር የብለይን ይብላሉ ከመይ ገይሮም እዮም ዝርእይዎም ዘለዉ ስለዚ ምንጮም ዘይፍለጥ ሽሞም ዘይጥቀሱ ሓይልታት ናጠቐስካ ነገራት ከም ዘለዎ ጌርካ ምዝራብ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ወታደር ናይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩሎ ዝበሃል ዘሎ ሸፈጥ ድራማ ሓሶት ምዃኑ የነጽር ኣሎ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለዩ ነዚ እዚኣ ኢንተርቪው እዚኣ ብዛዕባ ትግራይ እንድያ ቀንዳ ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ባጀት ብምሕፃር መድሃኒት ብምሕፃር ገንዘብ ብምሕፃር ደሞዝ ናይ ጋዜጠኛታት ብምሕፃር ንትግራይ ንምብርካኽ ኩሉ ዓይነት ገበኒ ዝፍጽም ዘሎ ብልጽግና ነዚ ተረድዮም አንጻር ጥጠው ክብሉ ዘይምኻሎም ድማ ዘገርምን ዘስደምምን ምዃኑ ዝነግር ዘሎ ሕጂ ንቐጽላ ንሽተይ ክንቀይራ ኢና ናበይ ናብቲ ኣብ ከባቢና ኣብቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ምስ ዝተሓሓዝ ነገር ስለ ዘለዎ እስከ ናብ ገጽና ከነስግሮ ኢና ለንከነ ክልተ ሓደሽቲ ኣብዚ አንተ በዘይ ገለጽኩልኩም ክልተ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣለዋ ሓደ በዚ ናይ ብልጽግና ንጀምር አረብ ኤምሬቶች ከኢራን የተከፈተባትን ጥቃት ለመከላከል በመተወስደው እርምጃ ኢትዮጵያ ከጎኗ ትቆማለች ሲሉ አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀናት በፊት ሄደው የጎበኟቸውና ወንድሜ የሚሏቸው መሐመድ ቢን ዛይድን በስልክ በድጋሚ ደውለው አነጋግሯል። ኩል ባወጡት መግለጫ አብይ ደወለልኝ በመካከለኛው ምስራቅ ስላለው ወታደራዊ ውጥረት መጨመር እንደዚሁም የሁኔታ በክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ላይ ስለሚያስከትለው ከባድ መዘዝም አነጋግሮኛል። ኢራንንም አውግዟል ብለዋል። ኢራን በተባበሩት አረብ ኤምሬቶችና በሌሎች አካባቢው ሀገራት ላይ የምታደርሰውን ጥቃት በተደጋጋሚ አውግዟል ያለው የመሐመድ ቢን ዛይድ አገዛዝ ድርጊቱም የሀገሪቱ ሉዓላዊነት
كم تريوا ዘለኹም أبي أحمد ድሕሪ 3 መዓልቲ ዲ 2 መዓልቲ ካብ ኢማራት መምላሱ መቸም ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ጽቡቅ ጌርና أبي أحمد ንግሆ ካብ ዓራቱ ምስተንሰ ገጹ ከይተሓጸበ ስኑ ከይተሓጸበ ክዳኑ ከይቀየረ ني إمارات دويلو كم يحدير كاغويتاي شيخ محمد زايد النهيان أنا تصبق حديرة مزبلة شعوي يسرحو زقابريلو مالتيو يوتو أبيد إمارات كم زلا تصبق يريد فلت سلطانو يوتو كلها أبيدهم يزلا سلازي قبل الإمارات زورد زلو درونات أم نفسه كم زورد زلو قبل اللي بيت منقستو يورد كم زلو قبل اللي سلطانو كرشون يورد كم زلو سلازو خاني نقوه تنسيدو ولا اللو تراي نزيا بوقع دويله لايلو معبتيلو سلازي نغير امبر أبي أحمد ملو بملو أبي إمارات تصقعو زخيد زلو وطبعاً أبي إمارات تصقعو لك بلا يكلني قالوا توني تقوموا والوين هلاوناتو سلطانو متعيناتو ولو انكاف سلطان مستقلفه أبي إمارات زمركوسي that's why دمان أبي أحمد نا إمارات قداي كامتن لعلك حمام زغل كامتن لعلي مغنياتو even مهدميت ناتو نسايا بلان بي ناتو سايا سيزا كان نقرك كاب حجي شبدبت قبل مالتي دحري إثيوبيا فحيلات له نبي إمارات يكملس سلامتها كنبي إمارات كملس حاسب على دحري لكم because it is very easy for him نبي إمارات دحر غيرون تاك قبرو يقولوا إمارات استراتيجينا تاسل دفلتيو إمارات استراتيجينا تا نغرنا أفريقيا أم فللاي أم من نقاط عبي أجندات تصاوت زل هاجر سلزو قنات لك عكمتيني دعم سريع حميتي هذا عتق وجلا جيرا أب السودان كوفا بلا تنبروزلا كم خجبري أب بوليتيكا نيتوبيا نخص عوض عدل كسفطر ولا تخليع مش مرومو ديك مت مش مكالو ديك مت أب بوليتيكا نيتوبيا نخص عوضون إمارات نتلا مسوط راي كونز غير زجن إمارات بعد كم قدمو قطباناتون هجرون تلويو إمارات زك أصل نتلو نوعو بفولي كتحنو لزخلو أبنت كلو ما يكلم right now نريو زلنا إمارات نبعلو أكبيت زخونة فتنان سقاين آتي خمزة ليزن الجرزة سازي in that kind of situation بفولو ينعو كتحنو زقو يولو مخنيات كلو ما يكون لذي تكون تات نبعلاتهم أبزك أصلو لزرلو energy ناتومن قطباناتومن أبد دخع زخونة لزرلو جزي بفولو ينعو نمتحان ما يتيهم كقايا يولو زخولو قداي يلن